From the DLFM 91.9, this is Bright Light News. Mayap agad panapon, iniing Bright Light News. At para karing buntuk ding balita ngening Lunes, 24 ning Abril, 2023. Bato de la Rosa, ating hamon kang Representative Arnie Teves. At Benjamin Acorda Jr., bayong PNP Chief. At para karing detalye, hinamon ng Senador Ronald De La Rosa, i-suspended Negros Oriental Representative Arnolfo Teves Jr. o palagyuan ring adwang mata sa mamuntukan ng gobyerno o sinabi niting ating pamalak o ipapateya. Agpangkang De La Rosa, itiban eya misangganan Teves o gawa-gawa mo ing alegasyon. Minuna ng Pisyag Teves, aanya eya magbalik king Pilipinas, uling ating adwang mangatas amamuntukan ng gobyerno, anasang ipapateyo. Agpangpakang De La Rosa, nung natanggapan Teves ing kayang hamon, alak ko isipan ning malda, apigagawan mo niti ing kayang sasabyan. Pamagdake na pa, malyari mo namang isipan ning memalen, agagawaya mong sangkan Teves, ban balik king Pilipinas. At pangilagan la, ring pamanyangkan o ating kebalwan king pamakamate kang Negros Oriental Governor Roel Degamo. Pamagdake pa ning senador, sigurado ng Interior Secretary Benhur Abalos ing kaligtasan ng Teves istong minuliya king bansa. Samantala, telaga ng Presidente Ferdinand Marcos Jr., Police Major General Benjamin Acorda, anting kaduang pulot siyam hepe ng Philippine National Police. Alilaning Acorda, General Rodolfo Azurin Jr. magretiro ngening Aldo. Miyembro ng PMA Sambisig Class of 1991 at iya ing mamuntukan king PNP Directorate for Intelligence, bayuya me pili, ban pamuntukan ing pambansang pulisya. Kabalen ng Presidente Marcos Jr. Acorda, king Ilocos Norte. Ing kayang tata Attorney Benjamin Acorda Sr., megiyang tauhan ng Philippine Air Force, kabang ing kayang apu Captain Felipe Casuga. Meteya king pamakipaglaban, king puwersa ning Hapon inyang 1944. Makabili nemang magretiro Acorda, king daratang abula ning Disyembre. At magbalik ya ing Bright Light News, kalabas daring mapilan, apaganaka. This is DWPL-FM 91.9, a proud member of the Catholic Media Network. CNN! Kakaluguran, ing radyo ning Archdiocese ng San Fernando, Pampanga, DWBL 91.9 Bright FM. Malugod na raramang tatanggapan ring kasaupan, aboriyong ipayabot. Deti maragulang asaw king pamanyon duning kaya katamong misyon, ning pamagpalaganap king maya pabalita ning Ginoo kapamilatan ning radyo. Kambe ning kapasalamatan king kaya kayong ganaka, babye milaki kayong ngeni, ring paralan, ban miras na king radyo, ring kaya kayong kasaupan. King GCash, account number 0905-319-4871, ang maki-account name Joseph Mary Bakay. King BPI, account number 8810012049, ang maki-account name RCASF 91.9 Bright FM. King BDO, account number 006298017632, ang maki-account name The Roman Catholic Archbishop of San Fernando. Dakal pong salamat at inginu, ablasan na kayo sana, ingke kayong ganaka. Makiramdam kayo pamurin, king Bright Light News. At para karing aliwapang balita, 435 Banwatwa, Malate Church, dineklarang important cultural property. At po, amuyutan ning malda, iparehistro na ing karelang SIM. At para karing detalye, dineklara ng National Museum of the Philippines ing Our Lady of Remedies Parish Church, Complex King Malate, Manila, anting important cultural property. Tuknangan niya ing imahe
ning Our Lady of Remedies ing 435 banwatwa o Old Baroque style apisamban. Sasabyang iba't yapa king Spain ing mesabing imahe inyang 1624. Sasabyan king Cultural Properties Preservation and Protection Act, the National Museum Act of 1998 at National Cultural Heritage Act of 2009. Amituburan niya ing NMP o ideklara ing ICPs o National Cultural Treasures. Malyaring makatanggap subsidiya at aliwapang suporta iba't king gobyerno ring ICPs para king preservation at conservation. Samantala, amuyutan ng Senador Grace Poe ing Malda o mamintu king probisyon ning SIM registration law at iparehistro na ing karelang gagamitang SIM. Gewa iting po pauli ning deadline na ning pamagparehistro karing SIM king Miyerkules, 26 ning Abril. Pisyang nang po, asukat mipanya upya ing gobyerno at ring kumpanya ning telekomunikasyon o amuyutan ing balang meto as SIM users ang magparehistro. Makantaman, sukat kanong siguraduan o ing pamanamuyot at inyang katulid a epektibong infrastruktura at sistema para king pamagparehistro. Pasibayo mo namang sigurado ning Senador King Malda o atin niyang sapat as safeguards ing batas, bandinan proteksyon ring datos ning balang metong. Peka timid ng po asukat alasan ng mag-goodbye king SIM, dapat pang forever akayabe ning metong nga tao. At ako po Itchinchin Nugid, mayap agad panapon. This is Brightline News. Feel at home tayo dito. Enjoy life at Bright FM 91.9. Friends tayo. 91.9. Bright FM 91.9. Bright FM. Friends tayo. Dinan tayang mayap a oras ing Arsobispo ning Arkidiocese tamo. Antabayanan tayo king kayang pamangomusta kay katamo. Kenny king programang RCA's Hour. Hello, at mayap katpanapon po kay ngongan. Ini po yung kay kayo nga mong sa himpapawi di Father Pep Bakay po ini ing station administrator ng 91.9 Bright FM. Ing radio station na po ing Archdiocese of San Fernando, Pampanga. At we welcome na kayo po kay katamong RCA's Hour at episode 29 ta na po. May ka 29 episodes sana po. And today is Monday, April 24, 2023. At ining kakatamo pong programa ngayon mididinan tang oportunidad para pakiramdaman niya po at kumusta nakatamo ni kakatang Archbishop Dong tungkol po kay madalyari king kakatamong Arkidiocese at makanya mo naman dumakaya pong mapilan buri ng sabyan para kay katamo talasal pantaya po kay kakatamong lalawigan. At rin kay katamo kanyan, damdaman mo naman din pong kapag masusyan at kapabaluan patungkol po king kakatamong kasal pantayanan. So, bayan tayo po king kakatang Archbishop, king kayang pamangumusta kay katamo, kilod na niting metong oras. At di na tayo pong oras ngayon para mamiyayang puge king kakatamo pong Archbishop. Apundong? So, may labas na naman po yung pabulan. At kumusta kayo po? Malisangan at mapali po yung panahon ngayon. Medyo halo-halo po. At panay kayong miminum-danom. At bawasan tamo yung mag-expose kayong mapali. Pag nasan ko po na at kayo kayong payapa at masanting akabilyan. Pasibayo po, maya pa oras kay kayo nga. Yes, masali po yung ice cream. Halo-halo po. Anyway, kareta pong magparimla kayo ng oras ay ni. Nung bisa ko pong makiabe, king kakatamong kwentuhan. O kaya greetings po. O ano pa mburi yung ikotang po king kakatang Archbishop. At orin po rin kakatamong text line numbers. No? Karayang smart subscribers 0918-351-8282. Para po karayang kakatamong Sun subscribers 0942-357-4268.
At maka-live tamo po ka rin kakatamong social media sites. Mumuna yung Facebook page tamo po, Archdiocese of San Fernando Radio Station 91.9 Bright FM or www.facebook.com/official.asfradio. At pakibanggat yun na rin po rin kayong parokyang kabibilangan. Man kanito, dinan tayo naman pong Maya Poras kekong parokya o eskwela po. At paki-follow yu kaya rin po kay kakatamong Twitter account. Yapin po ini at radio_ASF. At karen pong ating Instagram. Uni po yung kakatamong Instagram account at ASF Radios. And for advertisement, you may send your inquiries at asf.radio.mktg@gmail.com or contact us po kaning number ini 0949-609-5478. At kaya naman po bisang maglimos, mag-donate para po king radio station ng Kakatang Archdiocese. Malyaryo pong ipadala rin kaya kong donasyon kay GCash account number 0905-319-4871. Dakal po salamat at sana po metong tamo ka rin mamalita kareng aliwa po na atin tamong radyo makasaw kung kakatamong biya kasalpantayanan man kanita lalo la pundakal din kakatamong kakhalukuran. Yan. And apong dong umpisang ko na po dahil kakatang marakalakutang na po at mumunan dili po o ini masaya yung number 1 huling pong balo tamo at syutarin po keng panawunin pa nga subling mebyen pero kaugden na niti ini pong daratang bulan ng Mayo at balo tamo po yung bulan na ng Mayo marakal fiestang kapag masosyan mumuna ne pong dili yung kami king Florida Blanca po San Jose yung patron May patron ding Talapagorba may first po yan. At kumbirado ko po nung ating kong time kaya kami po fiesta. May Mayo 4 naman po para kay Nuestra Señora de la Divina Pastora. May 8 San Miguel, Arcangel. May 15 po Maracallaini, San Isidro. May 22 po Santa Rita. Yan. At aliwa pa pong fiesta ngayon bulan ng Mayo. Nalulap po rin kaya kayong maulagang mensahe at siguro po tungkol kaya ning ulagan na importansya nakabaldugan da po rin ning piyestang kapag masusyan karang kaya katang parokya uling rin kaya po balada rin aliwa piyesta pamangan inuman o kaya social gathering reunion pero abeya po ito pero atin niya po bang religious significance po rin ng fiesta nga rin Dakala salamat among Pep. Siguro ang bawa yun yung sinabi mo na kato sa akin panahuna ng pamanyubling nebye. Opo. Kay bat lalo na kay katamo kapampangan tuki-tuki na lareng pesada re santo. Buri kay nga kitanti kanini. Opo. Anyang mega Sabado de Gloria tamo tinastay Kristo ing sala ning yato. Ing sala. At tanda ng kitang metong kay sinabi na Kristo walang miyengaldo. Okay. Opo. Kay batatim bulan. Dem bulan ilapin de santo. Huli nga lano masarili sala rin Opo. Nunita sala ng Kristo karin manibata rin karelang sala. Yan. At ining sala ngay ni mayakit potang king dalumdum. Opo. Yani, makanano tayo kang akit ining kabaldugan na ini king kakatambi. Nga kagisingan tana mo ita pache piyesta, lalong-lalo ni kami pache piyesta, maglinis kayong balekan ta, isisan, magluto, kay masusumami nakakanito, uling bangalan mo rembuko, magkay kayong fruit salad, makanyang kay ba't lawan-lawan mo na mo nung atilantagan din bisita ka rin kamangan. Tang makanyan, kay ba't manalbe, of course, sa'yo malati kami, maswelo ito, pero nabandaragul, Neng kay masanting itang ako kutang. Halimbawa mo po itamo siguro, kapamilatanan niting programa tangay ni ako tang tamo. Ot kaya magsaya tamo neng piyesta. Ot kaya ito, abe-abe, mamangan, papakanan lareng bisita. Miyaliwan tao. Siguro may itong ikutang tamo ito. At
ing pamangutang tamo, lawen tayo kitang diwa na ni Kristo, kaya tamo ikit ing sala na nimbiye. At detang mi biyebye, makayakma kitang biye ng Kristo, detang tawong ing karelang tiru, itang karelang pamibiyebye at depatan, Opo. iti tuturo na yung direksyon na nimbiye ng Kristo para kay katamo, o ito yung kay katang ikatula. Nabusal na ng karelang denasan, akakita mo naman ng sarili tamo. Nang kahit niya siguro may kakadiabetes tamo. Nang kahit Let's plan po. ali, nang kahit mamayumuan tala. Okay. Wala mamayumuan tala rin biyara rin santo. Opo. O ito, banal da, makanyan. Pero, kalupa tala rin. Di nanas lang kasakitan. Opo. Di nanas lang mo na magandang puntong bisalang tabili kimbi. Pero tilang maging sikanan, yapining minunang kay katamong sa salpantayanan ng ngayon, yapining Kristo. Pwede sasabihan tamo, halimbawa, manwala tamo yung Kristo sinubliang maybe, Opo. that's just half. The other truth is, meteya. Yes. Opo. Nagkasaya miyabela pa nerito. Yapi ni siguro, Santo Tomas, sa niya sinabi rang mebeya, yung gino nga ra, ay, buri ko nga detang kain nga na. Parang bakas. Diba? Uling, yes, sinubliang maybe, pero may kasaki, meteya. Opo. At itamo kaya, tamo kakit, ing kabuuan na nimbiye. Naking kasakitan, ini mumuli mo naman. Nung itang kasakitan nita, bunga na kay katang katapatan kay pamanuki kaya. Opo. At dining santo, ilang kay katamong halimbawa. Yan. Dining binanggit mo, halimbawa, San Isidro. Ay, opo. May itong kwento kaya, simple yamo, kaluluyan tao, pero mumunay nga pong Opo. ginaway. Simbaya pa. Baya Baya saron. magobra. Opo. Eh? So, nanoy nga pulo, tamo kaya, yunay nga pong gino. So, itamo, magpiesta tamo, ne? So, bayo ta magpiesta, bayo ta magsaya, yuyuna tayo nga pong gino. Opo. Opo ta, may glasita na, kaya may bisita na, may dala ka hospital, kari dami payagan na kaya nga pong gino. Opo. Ewan kanyan, eh. Opo. So, adila sasabihan kay katamo, inunare ing apong gino. So, makanyan mo naman ka San Jose. Totoo po. Halo tayo mga istorya kaya, Maria, yung kayang kain girlfriend. Opo. O, kay ba't balita na may buktot na bisa. Buri na ning. Kawanyan. Opo. Nga pinanyan sinabi na ning anghel kaya, katatakot. So, itang kayang plano, linelene. Opo. At tikya na, yung kaburyanin nga pang Papaminto. gino. Opo. So, nano yung diwa na nitang potang magpiesta tamong San Jose. Itang diwa na nitang likwana. So, siguro, yung San Jose masayaya po, tanga kakit dala rin kim Florida. Na abe-abe, Opo. sa bangkanita, detang mimina, kim pamanuki, kim kaburyani nga pong gino, pamatukuran la, sopan la. Then, kanita ta magsaya. Pagsayan tamo ita, uling o ita yung diwa na nimbiyena ng kekatang patron. That's right. Nya po tang ing mabilog arkidiocese, kapamilatan daring kekatang patron. Piyabe-yabe itang diwa, daring megimbiera ring santo. Ay, Diyos ko, kasala ng Kristo kiti Totoo ita. Pampanga. O ita yung diwa na, din kekatamong gagawa na kaya, siguro Piyesta na po. piyesta. So ita yung buri kong payabot ka rin kapatid. At dapat po tayo mimintisan ita na uling totoo po naman talagang tradisyon ta na reng makipamiesta lingkas la po. Ne, lalong-lalo na uyampin na lalo na po kaya kami kasi holiday. Tsaka yung masakit na panita, balo mo. Opo. Kaya ba ng piyesta, may panyingil. Eh, kaya may pagkamuala pa, ne? Opo, May kalugura la, yung damanan, eh. Wala yung magtaw. Kaya ba na ito, singilan, eh. Kaya manaya nga, na. Mikit-tikit lagi ang piyesta. Wow. So, ito po, munang-muna, itang yung piyesta yapin itang pasalamatan tala rin banal, den santo. Uli nga kakita mo yung istorya ng biyata mo. Opo. Ila, itang denasan damo naman. Malalagway yung tutuki ka nga pong gino. Totoo po. Malalagway yung manatiling sala. Potang makapaduro ka ganda lumdum. Pero, potang nga kakita mo, itang diwa, likwanda kay katamo, yung maging bunga, biyasa tang samba, Opo. sumba ne, samba, ang pampasalamat. Yan din tang misa eh. Opo, yung Thanksgiving. Opo. Sambang pasalamat. Ita mo may tipon lang rin piyesta ng May, uling kanitang harvest. Totoo po.
Abanggit ko na niyang misan nagkadaking meto nga lugar, May 1. Siyempre, May 1, balo may piyesta. Opo. San Jose. Opo. Yan datang ko, Opo. piyesta Santa Maria. Sinabi ko nung bakit? Kasi puwa mo nga niyang kanita. Sami talaga kiniya na. Ito, Opo. Santo Rosario. Opo. O na yung lalbog. Opo, totoo ito. Kaya po makapagtao, Alis gawa to miya po. pong Mayo, huling, Mhm. at saka timpupul kanita nga. At the same time, talagang lang uran supposedly na po. Oo. Kaya makanyan. Ay, tami nga lisang lare celebration. Nya makanyan itang. Ipanagat ko mo po siguro, yan, magsadya tamo ka rin piyesa tamo. Meto yung kutang tamo, nano itang diwa, alikwa na kay katamo ng patron tamo. Ni kakatula tamo. Balang mo yung pengari. May titipon tamo, pag birthday yung ima na alane, uning, taliwas naman kay likwa ng halimbawa yung gagawan tamo. Nakatadatangan. At yun nakatatangan lumambie. So, ito siguro na wareng santo, susopan da katamo, din da katang maya palimbawa, pangadira katamo. Pero pamatulantala naman. Opo. Tamo papatdan itang karelan diwang likwan kimbie. And usually po, kaya kayo po Archbishop, siguradong mapagal kayo. Huling tuki-tuki, alos aldoldo po kanyan. Siguro ating metong aldo, nang kaya doa at lula rin piyestang tagunan nyo na po. Huling pilulot-lutan da ko po kanyang kare parokya. Kaya nga nga po sa ito. Anyway, o ini po magsaya mo po. Of course, sabi natin ni kakatang Archbishop po, metong yung okasyon pa salamat at lalong-lalo na po ito sinabi yun kasating piyalimbawanan da. Dahil pong kaya katamong malasantong kareni. At itamo pong magdebusyon karela, kailangan po lupantala. Pakiapusan tala po kitang karelang meging biye kabanalan. Tsaka kukuha ta sala kitang pikwanan da sala kang Kristo. Opo. Imbieta mo kang Kristo ya makaturo. So, Totoo po. At correction ng kaya po, sabi yan na din ni Ma, po, uling yung bulan ng Mayo, o ni po, makaparakilya naman kay Nuwa na Birhen Maria. Yan. Madakala flower offering po kanya, ng po pang lalong-lalo na po. It's also a Marian month, kalupan ng October. At makapalobya po hindi, kim panawunan ng pamanjom ng mebye. Siguro po malyari yung palino, yung balamo connection, po, yung lugar na ng Indong Birhen Maria, kung kwento na po ng pamanjubling mebye ng Kristo. So, nung asundo kenan din, yung panaunan ng pamanyubling mebye, yung gaganakan tamo, tandaanan tamo, anyang Easter Vigil, Yes, opo. binayo tala rin kay katamong pangako ng binyag. At tuturunan ng Indong Santa Iglesia, nakapamila tanim binyag, miyagom tamo, miyabi tamo, king kamatayan at pamanyubli ng mebye Kristo. Nang rin sabihin, yung kamatayan ng Kristo, kamatayan tayo naman. Yung pamanyubli ng mebye Kristo, pamanyubli tayo naman mebye. Nya sa metong karing sulat ng San Pablo, ekbalo nung kang Timothy ata, na sabi na, nung mete tamong kayabe na, miyabe tamo naman, king kayang kalikayan nga na. So, nung atin sigurong may kisan metong kembye na ning ginutang Iso Kristo, lalong-lalo na king kayandera sa nakapagsubukan at kasakitan, alang aliwa na ning Indong Birhen Maria. Opo. Nga pinakitayan potang Biyernes Santo, yimpe ka sentro karing imahi Of course, mo itang ing makaburol, Opo. no niya, chuya ka rin. Ing Birhen Dolorosa. Birhen Dolorosa. Lumakanan papakit na makanya niya kalapit. Nangga king krus, makatalakad niya. Pero yan may bungsul. Opo. Makatalakad niya. Meging tapat siyang kaking kamatayan. Ngayon naman dugo, kipamanyubli ng mebye Kristo, kayabe. Nya, dirinan tayong pansin uling, may kisan metong bunga na ng pamanyubli ng mebye Kristo. Buri na sabihan ni Muring kay katamo, detantino ki, malapit kang Kristo at meging tapat. Kalupan ng Birhen Maria, asahan tamo mo naman. Ing akasan metong taya, kim pamanyubling mebye. At timoy nga limbawa na ng Birhen Maria. Nga pinakakita mo ba itang assumption? Kim pamaytas na banwa, King mistero ng ligaya. ning Birhen Maria, Opo. itamo mo naman, wait
Yung pagnasan tamo. Nya pinatin yang Bishop Bakani kanita atin yang binye kay kami itang what Mary was, the church must be. Opo. What Mary is, the church will be. Yes. Yapin ito. So, yapin dirinan tayong focus si Maria, detang malapit kay nga pong Ginoo. Detang tinuking tapat kaya, asahan da, ing pamanyubling mebye. Opo. Nya siguro, ini pong kakatamong gagawan ng kay pinitang Flores de Mayo ng kay itang singkalagun, Tampo ng kay tambalo nung malagula talaga. Itang makanyan, Well, Opo. siguro ako nang kaya Itang Marian Virtues na sa ano. Kunam, siguro nga man naman rin itang inglegwana nimbye. Makanyan. Opo. Pero nang kaya tapin may yakit mo kitang panluwal, siguro palalaman tayo pa. That's right. Opo. Palalaman tayo pa ito ng numakananong yung Birhen Maria. Maging tapat siya king kayang anak. Ang gana king kamatayan. At iti metong yan naman kay katamo panagkat. Itamon tutuking tapat kaya. Asahan tamo naman. Nakatamo yetchepwera yung pamanyubling miye. Totoo po. Bala mo yung sa salamina na pong Maria, itanga man yung paintungkulan tamo dati. Yes. Wow. Yan po. Karinta papunta. Karinta mo papunta. Ya, ini pong Mayo ngayon, again, agaga nakakitang kantang Interese ning Mayo. Okay. Tsaka po tang mga bulaklak siguro. po. We honor her. Yes. Parang dakala salamat kay ha, Virgin Mary. Dakala salamat. Uling maging sikanan kami kay ka. Totoo po ito. At pag nasan mi panalangin mo kami, sana ingdisan mo lugod na ni nga pong Ginoo, dasan may mo naman. Yes. So ito. So rin kay katamo pong Marian activity sana po pabonggahan. Hanapin po ng Archbishop. Palaguan keng physical po masanting makanya muna man ng biyena ng Indong Birhen na talaga namang malago po. Yasanan tolaran tamo mo naman. Kaniti pong daratang mo naman bulan ng Mayo keng A21 po yapin nga man tamong Ascension Day na po, Sunday, yung pamaitas na banwa ng Ginoong Yesus. At makanya mo naman, yung indong Santa Iglesia po, pag masusya niya naman yung this year, po, 57th World Communications Day. At yung tema na po na pinili, yapin po may ka-radio tonta kanya kaya pong May 20, yan, di rin ako na pong dita kapatalastas yung radio tonta mong annually, yung tema na po, inimbanwa nga yapin yung speak na with the heart. Veritatem patientes in caritate. Santing na, tang magsalita tamo, manibatan keng puso tamo. Naro po yung ulaganan ni tiking palaganap po ng Maya Pabalita. So muna tandaanan tamo, anyang paitas siya banwa, nga pong Ginoo. Na sinabing, sige, makangangana kayo, kaya panahin nyo ko magbalik. Tinubod nila, sige, go, palaganap yung Maya Pabalita. You have to become communicators of the good news. Last year, ang atatandaanan tayo pa, yung tema na last year, listen with the ear of the heart. Yes. So makiramdam ka, kimbalugbog na ng puso. This year, speak. Okay? We listen, but we also speak with the heart. At tatandaanan kay anyang misan magkahita mo, Year of the Youth. At tangin na inagkat youth kanita memiento kay katam. Tuturo yata king kareng senior high ning Lasal. Kaya na kanya pa. So sinabi na ating kanong metong amigtas gamat nga na makanyan kitang na why do we need to go to school? We have Google, we have kay nga na kano makanyan mo yung tuturo. Kay automatic ka na may gigibat ko nga na sinabi na but Google doesn't have a heart. Google doesn't have a heart. Totoo ito. Then kay, of course, potang magsalita tamo coming merely from the mind. From the head, po. From the head. O itang gaya keng head. Even keng pamag-aral ngayon yung pingakakita na deng anak
at tinitang information explosion. Overload. Makarakalbalo. Information overload. Pero, mapoproseso ken Totoo puso. po. Mapoproseso ken puso. At kakatamo, importante ing puso. Uling muna, limbawa, King Old Testament, anyang alilane ni nga pong Ginoo Saul bilang hari. At ipanalili metong karanganak ng Hese. Anyang muntay Samuel ni Eliab. Sabi na, ay, ni siguro nga na. Not so fast, sana luwayan. Hindi kayo lalawe kayo kayong panluwal nga na. Ako'y lalawin ko yung puso. Yung puso. Kaya ba't yung gospel na po? Opo. Misasabi lang yung sasabihan ng Jesus tungkol kayong milyari. Tungkol kayong milyari. Misasabi la rin yung kay, diningikit na, tungkol kay tangkarelang panlalawe, tangkarelang isipan. Opo. Pero Jesus, dela na laki ang puso. Yan. Kapamilatan nga mano na nga pong Ginoo. Kinommunicate ni ing kasulatan karela. At kapamilatan na nitang kayang pa mag-communicate makanyan, may tatao ka ta puso din. Milalablab. Opo. So, makanyan imburi na ng malyari ni nga pong Ginoo. Totoo ito. Na, potang magsalita tamo coming from the heart, it will touch the hearts of people. Yes. Pero, we discuss ideas. Hindi kayo kayong ideas. Puso sa puso. Pero magsalita kang iba't kayong puso. May touch ko nandin na. Huli kasing sinabi na it's not merely an idea. Pero may touch sa puso. Kaya katamo makanyan. Opo. Yan pining kaya katamo Santo Papa, yung kayang panagkat nga ng makanyan. Mo ka rin communicators, mo ka rin journalists, kaya katamo nga. Potang atin tamong payabot. Atin tamong ko-communicate. Make sure, payabot tayo kitmuan lugod. Yeah. Nga na. Kitmuan lugod. Aliway tang payabot may ni bala mo mas biyasa ka. Totoo po. Payabot may ni bala mo mas mayap ka. No. Payabot may ni kuling uy ni impakamala na ng puso. Makalaman. Opo. Uy ni impe ka maulaga karing puso tamo. Nyapin, potang sabi na ni Pope, when we speak the truth, we must speak the truth charitably. Yes. Mamili ka nga mano, eliway tang, andyan sabihan may tuto, patunggitan may, pabalam, pipitikan may balugbog, potang mirasing nga mano. Atotsada. Ene, pakiramdaman ni tuto. Totoo po. So, mamili kang amanong appropriate that will touch not only the mind, but also the heart. Ining sulat na ngayon ining Santo Papa, sabi na even those with hard hearts, sana. You still touch them. Aret ang ating kesyasan na namin. Nya, kayang binggitan pinining metong uling may issue ni last may BA ni January may palwal. Unang ikatami doon naman papalwal ang ketang Aldo na dapat siyang ipalwal. Piyesa ng Saint Francis de Sales. Ang kairo rin Don Bosco. Yes, yung karelang modelo. Saint Francis de Sales o Sales. Yung metong diwa ng kayambihe, he's willing to dialogue patiently. Even karetang ko kontra kaya, he will dialogue patiently. And he was a very jolly person. That's right. So, patse makipag-dialogue here, he dialogue with the heart. With the heart. Ito, makanyan. Aliwa naman itang you dialogue or you communicate with hurt. Aliwa ito. Wala mo mga tando sila puso rin pakisabihan mo, Opo, tolsikan mo na. At ini pa yung sasabihan na ng Santo Papa. Pota ka nung mag-communicate tamo. Sabi na, we are what we communicate. Nyapin, oy ni yung kakatamong payabot kasi oy ni itamo. At handa na kumisan natin sinabi na potang magsalita ka. Magsalita ka because you have something to say. Kalupay tang magsalita ka because you just want to say something. So, potang magsalita tamo, yung communicate tamo, nung ninuy tamo, aliway tang nung nanumburi tang maging. No. So, we communicate who or
what we We are. Ita. At karimiyakiting katutuan. That's right. Karimiyakiting katutuan. Of course, yan kaya kinita mo magkulangan. Ay, opo. Totoo ito. Ne, kinita magkulangan. So, o ito, yung mensahe na kikatamo ng Santo Papa, king pami palaganap king maya pabalita, king maya pabalita iya hangga king utak. Yan. Taglusayan dapat yung puso. Mm. That's why, when we speak, when we communicate, potang atin payabot tayong maya pabalita ng apong Ginoo, even ng katuruan ni Santa Iglesia, they should come from the heart. Uli nga tsuya ka rin ng apong Ginoo. Lugar Opo. na ng apong Ginoo. Opo. So ito siguro nga banggit ko. Kaya That's right. Aga nakakiyamo po yung famous 1 Corinthians 13 na po. Ito sasabihan natin kay St. Paul na, if I speak in the tongues of men or of angels but do not have love. Kaya po ini kantaya kang apong Greg ini. I am only a resounding gong or a clanging cymbal. Wow. Itang ketang dalit ni lugod na. Awa. Napanano na kasi ito. Itang balang Kampana yung mahingi na something like that. Kampana yung mahingi. Opo. Makanyan tao, itas sabihin niyo po na masanting ka man migsalita pero ala kang lugod na ng San Pablo. Iyalul wala puso. Oo. Pulol wala puso. Totoo Walwal ito. na rin puso tama. Opo. And of course, connected with this Ascension Sunday po in 21, ita naman po 28, ay ni talagang ita sinabi yun na ding bilalablab. May kakaluko. Yapin po yung daratang tamong celebration mo naman king Pentecost Sunday. Yan. Nano po yung kayong mensahe na kaya ni pong kapiesta na ini, lalong-lalo na po kareng talasal pantaya at nano yung maulaga na pong papel ng Banal na Espiritu king aldoldo tamo pong pamibiyebe. Lawen, buri kang lawen ining Pentecost ngayon. Timong patutu ni tampeng ako ng Jesus. Sakit tayo ni King John 14 verse 16. Sabi ng makanyan Jesus, itubod ke adwan ko king igpa, itubod mo yung Banal na Espiritu at manatilya kay kayo. Yes. The Paraclete, manatilya kay kayo. At o ining milyari niyang Pentecost, actually, anyan sinubliyang may nga pong Ginoo, yung sinabi na, stay in Jerusalem, wait for the gift of the Spirit. Yes. Uling itang tanggapan de yung Espiritu Santo, o it will give the signal, the mission. Yeah. Tanggapan mo yung Espiritu, ating kang mission. Ating kang responsibilidad. You have the duty. Uling kasalpantayanan, it's not only something that you have to keep. Jesus, I love Jesus, ang gaya. No. He has to be shared. Opo, totoo At ito. yung sumawag kay katamo yapin ng Espiritu. Banal na Espiritu, opo. At itamo po, niyang may kumpil tamo, ing kaya, ing Espiritu, yung tinggap tamo. Kit mo nakatani nga pong Ginoo. At inawad tamo ka rin, di na nakatamo, detang miyayilwang kalam. Opo. Kalam ning pamanyuri. Mhm. Kalam na ning, pamag-discern, counsel, kalam na ning discipline. Opo. So, Temperance. dini, adwan tala rin kalam marini, batang agawa, ing katang mission kaya tiking yato. At, buri kaya mong i-focus kaya ning kutang mo, ilimit ing kanakong Opo, answer, opo. kaya ning sinabi mong, ing papel ning Banal na Espiritu king aldoldo Aldoldo tampami tampami biyebye. Tandaanan tamo po, ita mo inawas na katani nga pong Ginoo, bangkanita maging anak na, Yes. inawas na katamo keng kang Opo. pamaging pari, Opo. dahil aliwa, inawas na labya tala asawa, aw sana katamongan. Pero, atin tamong daramdaman, nano maning kayo san mo, pari ka man, madre ka man, tala asawa ka, o nano ka man, aldoldo atin tamong tungkulan. Aldoldo atin tan dapat pakibatan. Atin tamong duties Yes, and opo. responsibilities. Opo. So, ang sabi tamo, aldoldo, dening immediate areni, aus na lang nga pong Ginoo. So, halimbawa, migmisa ko. Yan. Well, aus na ni nga pong Ginoo ito. Opo, Kaya mo lawin schedule. Kasi nung schedule ya mo, Diyos ko, punta na ako na naman ka rin. Then tao, laman makibat pa siya sinabi mo. Maslam na nakaman lupa. Oo. Hindi naman natili. Kaya kayo lawin, dako mo ha. Umutang mo kanyan. Opo. Pero nung munta ko ka rin,
balo ko, ini-aus niya ni nga pong Ginoo. Yeah. Bako nga gampanan, ingka na akong tungkulan ketang oras sa daldong ita, ita ka rin niya lulubing espiritu. Totoo. Nyapin, metong niya pong maragula sao ing espiritu. Dan kaya mga pamulalata mo, kaya metong nga sitwasyon mo naman pinlano, pero biglanot, gawa mo itang maya pa ita. Bakit kaya? Uli na Satanas o uli na ng Espiritu Santo? Opo. Tama kanyan? Opo. So, maragulya ka so pang kay kataming Espiritu Santo, lalong-lalo na po ang makiramdam tamo. Lawantana mo, limbawa, nung metong kong mag-aral, metong kong mag-aral, nung bayo ko lungob kayong eskwela, balo ko, nangkay malangi yung teacher. O kaya ating assignment, mabayad. Pero nung balo ko, adyang mabayad, potang munta ko ka rin, balo ko, o ini nga dwana ni nga pong Ginoo. Impagawa kanini, yapin ng Espiritu. Yes. O ining ka na akong tungkulan. Well, siguro, munta ko ka rin na diyang makanyan. Balo ko nung nining miyutos ka ako. That's right, opo. Pero nung, teacher, kalangi kay ba't na matsura ya pa? Makanyan. Joke ya mo pa. Opo. So, Pila ko kagana nung itang alin isipan. ako. Sabihan ko na mo, malagnat ko nga na. Opo, magdahilan niya. Ninong minutos ka nita yung Espiritu Santo? So, importante ila po ni banta akit tamo ingobra ng Espiritu, potang ing gagawan tamo, lalawan tamo, agpang king katang relasyon ni nga pong Ginoo. At syempre, yung Espiritu ni nga pong Ginoo, hausan tayong Espiritu na ning lugod. Yes, opo. So, patsing lugod siyang mumutos. No? Ewari, kang Francisco Balagtas, pag-ibig na makapangyarihan. Opo. Hamaking lahat, masunod ka lamang. So siguro nung ating lugod na itayam nga ningiga na gana alangaliwa, no yung utos na ning lugod na ning apong Ginoo, yapin ning banal na Espiritu. Opo. At ining banal na Espiritu ngayon kay niya may bait ing Santa Iglesia. Yapin po sasabihan dapin potang, siguro kayo po, potang magmisa yung pari. Bigla na sabihan kayo, Happy birthday! Happy birthday! Ano, pumula na, happy birthday. Uling oiteng kay bahitan tam. Totoo po. Anyang miyabiyang Espiritu, mibay siya yung katawan ng Kristo. Yapin ni Santa Iglesia. Pero, taya mo lalawan ka rin, nun elawen tamo, kingal doldo tampa mibiyabiyay, atin tamong duties and responsibilities. Opo. Aliwa mo reta maka-schedule. Nang kaya ka ba nyalon to? Alay kang schedule. Opo. Pero po ang pigunaman iniutos ni. Opo. Ating managyag kayong Espiritu. That's right. Ne? So, siguro po kasanteng nung abi-abi tamong makanyan na lalawan tamong gagawan tal doldo, mit mong katahimikan, lalawan tamo, didiscern tamo, inihingadwa na ni nga pong Ginoo. Panagkat na po. Ining panagkat ng Espiritu. Ay God, siguro kasanting itan Eta na po mas lamalupad. Eta na mas lamalupad. Ito mo pa, sumulong naman diabetes. Opo, itang nga manundang advocate, paraklito, yang sumaup, ya pong malamo, tsupa, nakatamo, mga ganita. O ita po yung kailangan tamo, talaga na kaya di rin tamo po Labula na katamo kasi. Maliliw tamag, kulangan tangangin. Ingaliway ngangin na ni nga pong Ginoo. Totoo po. Ulingan niyang iwari, kaya nga anyang lalanganin tao, pengis nawan. Pengis nawan. Kita mo, kailangan tamo parating pangis nawan, uling matutod tamo yan Totoo po. Totoo po. Yung Espiritu yung manggising, yapin, anyan datang yan Opo. Bala mo ka naman si ka na bagyo, may gising na Alingongo, po. Talagang may gulula. A strong wind. Makanya po. Gilwa na lang. Opo, totoo ito. Makanya naman talaga nga po, ganun po. Datang na ka, diyang matutod ka. Opo. Kailangan tang mayugyug hanapin, mga tamigising ta. Okay, sana po makagising ko pa. Huling talagang Mama Pia po, yung pisasabihan kayo ni King studio tamo. At ka pa rin po kay katang first segment kay RCS Hour. Pero ngayon po, mag-break tamo pa mo at pagkaramantala po rin mapila na paganakain in kaya katamo pong kanta by Hangad, no? The Easter Journey. Yan, pagkaramdaman tayo po. Kalukurang kong kapatid,
Mabiya ko kay kayo ing Maya Paworas at Happy Easter kay kayo ngan. Ing Ginu sinubli ang mebye, ing Ginu mabiya, ing Ginu ene matepa si payo. Banwa-banwa ing mabilugasan ti Iglesia, papasag na iting katutuan king biyena. At ing kapag masusyan king kapiesana ni pamanyabli ng mebye ning ginutamong mipaku at mete king krus, yung pekakataluktukana, yung pamagmasusi at pamipasyag king pamagligtas sa diapatanin ng Diyos kapamilatan ng ginutang Yesu Kristo. Mananunasan ang kakatang kapag masusyan king banwang iti, king kapiestana ni pamanyubli ng mebye ng Ginu, gisi nga nakatang kasalpantayanan, at lalo ng palablaban ng lugod ng Diyos karing puso tama. Ulim bukod mong ng lugod ng Diyos, ingin na malyaring pututan o patuknangan ng kamatayan at kasalanan. At kabang babayo tala at pasariwan, din pangako tamo king binyag. Agatanda kayo naman, ibayo tamo naman at pasariwan, in pangako tamong bibiyebye king lukod na ng Ginong sinubling bebye. Amen. Bendisyonan na kayo ng Diyos sa mayupayan tutu. Higpa, ampon ni anak, ampon ni Espiritu Santo. Amen. Happy Easter po kay kayo nga. There's a road unlike any other, a road that Jesus walked in his time. He's the road on which he calls us. Take my hand and walk with me on a journey that will lead you to who you are meant to be. He brings us to a Father who's loving, stirs our hearts and moves our souls, who came to know our pain and our sorrow, and then wiped our tears away, who shone hope to all people, turned our darkness into day. Take our hand, let us walk with you down the Easter journey. Change our souls with the love we find on the Easter road, that our eyes may see you in all things, that our hands reach out to give, so that our hearts may open, embrace this world, to be a step along your road. Let our lives be a journey down Easter road. Father of loving, stir our hearts and shape our ways. Bring us to those in pain and in sorrow, that we may wipe their tears away. Bring light to your people, turn their darkness into take on lead us walk with you down the Easter road. Give us new eyes that see you. Take our hands, teach us to give, open our hearts, embrace this world, that each one would be a step along your road. Let us be a journey down the Easter road. Let our lives be a journey down the Easter road.
At magbalik ya po ang RCA Hour episode 29 kini po king radyo ning Archdiocese ing DWBL 91.9 Bright FM. At dindam tayo po itang masanting nga kanta by Hangad, The Easter Journey. At o ini po nandin bisabyan tala rin piyesta. Sabi ko pinmumuna po diling kaya kami king Florida Blanca May 1st. Pero yung kapupusa na po o ini yung main event. Yapin po yung piyesta na ng patron ng kakatang Archdiocese po San Fernando. Siguradong maragul kanyang po yung tao kaya naging katedral. Yan. At nano po yung mawalagang mensahe niting kafiestan, lalong-lalo na po para king biye kasalpantayanan ng kakatang Archdiocese. Muna siguro, anyang pigukunamang kinipining piyesta ng San Fernando. Balo tamo deng migdala kay katamo kay kasalpantayanan kaila Espanyol Castilla po. Castilla. At ining hari ngay ni Opo. hari dereng Castilla. At yung pigunamang kay ano kayang mensahe na kay katamo. Ing ikit ko ya pinitang ini hari pero atin yung kinilalang alwang hari. Opo. Na yung kayang pamagari, yung kayang upaya, pepailalam na yung pamagari at upaya ng Kristo. Nyapi naman, kitang kayang gewa nga ita, pisa sabihan tanan din itang aldo-aldo obligasyon, aldo-aldo duties, kaya metong itang aldo-aldo ng gagawa niya pining agpang kayang istorya, yung pamipaulaga karing kalulu, karing sasakupan. Ito yung kayang dinina na pamipaulaga. At nung atin yung mensahe kanako personally niya, po kay katamo siguro, nung buri mong manatiling kay kang upaya, itas mula retang alang upaya. Yes. Ito. Uya naman, ing opposite daretang bisang manatili kang upaya, dala koro upaya, retang alanang upaya, gagamitan dala makanyan So kay katamo siguro, muna, karing itamong tatalan upaya. Opo. Pati na siguro mo kay Santa Iglesia, pati rin kay gobyerno, itang ing upaya, miyabye, at manatiling upayang yan, potang maging kasangkapan niya, bang kanita, retang alang upaya, panamdaman din karelang ulaga. Kanitayo lulto na maupaya ka. Uling itang upaya mo, dirinan ulaga, itang alang balamu, alang ulaga. Totoo. Tiyang palalawe ng yato. At itang antikanita, maliyaring mawala. Halimbawa, ako, numang mayor ko, o kaya governor, o kaya congressman, or whatever. Senator. Andyang mila ko edan ako, may boto. Opo. Ala na kayang posisyon. Opo. Susundo pa mo rin itang upaya, waling itang upaya, makatuklok kitang posisyon. Opo. Nune, itang upaya, yung abala mo papatingkad, karetang powerless. Netang alam boses. Opo. Of course, makanyan kalalagwain hanggang kamalapit talaga kingapong gino. Totoo po. Nya tinuring tayang pilimbawanan nini, Opo. uli na nitang kayang kabanalan na ita. Yes. At metong yang hamon, muna, hamon niya po kay katamong emo kay King San Fernando, doon mabilog, siguro kay katamong kay Pampanga, Opo. yabi nitang makanano itang potang mamili tamong manungkulan kay katamo. Manimuna kay katamo. Na numakananong pasaw ta kay nga pong ginubantay itang kay katamong pilina na manungkulan na ini, yung kayang upaya, potang manungkulan niya, panamdaman tamo atintang ulaga. Atintang ulaga. No, siguro kaya beya naman ito kay Santa Iglesia, potang pangadita ala ring magaral pari, ring magpari, ampo ring maging pari, pari tamo. No, makanano talang asopan. Bang kanita, itang upaya yung gamit tamo. Bang kanita, luntoy pamipaulaga, karing kalupan tao. That's right. Uling oita inggewa na ni nga pong gino. Dintang ya, at na ginamit yung upaya na bang kanita, pamatakutan na katamo. Kanyan. Ngunit dintang ya,
At dinatang niya, I am for you. Yan. This power is for you. This authority is for you. So, para ka na ako, iting metong panagkat na nining kakatamong selebrasyon. Totoo po ito. At saka itang mananyupin na I think hindi na talaga ning upaya po yapin ng kasiwan Parati tayo pong daramdaman yan. At I think this is in line with panangkat na pong puring Pope Francis itong kalulu, deng bililele, kailangan talan din ng pansin, nilibutan tala, yabe tala, kaya kagawa na po ng Santa Iglesia. At siguro po tutukin ko tang baka ating ko po nga share word for the month o trivia for the month malyarit ng dantanan po din kakatang tala pakiramdam para king episode 80. Well, siguro nga pili kong word o letter BEC. O yan, acronym po. Acronym. BEC. Yapi po yung Yan. Basic Ecclesial Yan po yung Communities. kakatang updating yan. Siguro po, din damyo na ini, kareng kapatadapari, karetang last week, halos atong aldo kaming meeting, make it, workshop. Opo. Ang ganyang itang conclusion nawaman masayata mo ng kay kayang parokya, Opo. waman ng kay dakalare si Simbo, pero ikit nung piyabiyabi mo lare dakal na laren 20%. Detang 80% makananula dugo. Opo. Nya, importante yapin itang kapamilatan na po nining basic ecclesial community na umpisan tanggawan kanini kareng parokya, lapitan tala, puntalan tala, detang 80 or almost 80% pa ang na church. epa makyabe kining kay katanggagawa na ikakatula bilang talasal pantaya itang magkahita po sa opening Espiritu Santo gawa tamong small communities Opo. para bang kanita alang malalakwan. Uli nga tatandanan nyo minsan magsalita ko about itang panagkat na ni Santo Papa itang synodality Yes, opo. na abe-abe tang maglakbe. paglakbe. So nung abe-abe tang maglakbe itang masayata mo. Kaya ba't may lakwan na la pala retang Opo. 80% may lakwan na la ka rin. Dabal nung Pinunatan. nanggawan ta. Opo. Well, masanting siguro balikan tala, pakiramdaman tala, pasyalan tala. At kaba pong dadake kayo panagkat ko mo naman kay kayo, muntata mo, karen kay katamong kalupan tala salpantaya. No? De kay katansiping bale. Umpisan tayo po siguro pasibay itang mami sabo. Mami, wari kanina Opo, opo. ating mangkuk po Oh, yan. ay dinan meng ulam. Yeah. Kabalik na nitang mangkuk ating laman. Opo. Tama kanyan? Opo. Kay ba't Family bayan. o kanita at tatandaan ko mako ka malyari may lakwan ni susi kaya siping bali. Panabilin mo pa yung anak mo. Totoo po ito. Makanyan. So, kimpanawon po ngeni nung atin tamong agawang masanting contribute kayong lipunan, yapin itang makanan tanggambulan ing spiritu na diwa na ning komunidad, yapin ing tiwala. Yes. Tiwala. Ing apong Ginoo, magtiwala ya po kay katam. Yapin. Aliwa mo itang magtiwala kaya. Magtiwala ya kay katam. Nga sa gambulan tamo itang kapamilataning pamanalakad tamong malating kay Christian communities. Opo. May bangganita, kapamilatan nini, baluta mo, misob-sob keng karanasan ng balang metong. Kindiwa na ning maya pabalita. Masanting po at kami muna mang pare po, migising kami naman pasibayon Ini pong panagkatyo na mag-establish na mo karing kakatang parokya pong basic ecclesial community. O kaya rin nga lumabikis, buklod, po, yan yalwalagyo. Pero metong yan diwa na. Kaya pintang abe-abe in kakatamong pamamye, at pamipakit po king kakatamong kasalpantayan. Okay, at bahay po yung kayong tauling amano, Archbishop, buri ko lang mo pong i-acknowledge din pong kakatang makirandam at rin kakatang Facebook viewers, Sherwin Cuevas, Tima Andal, Dolores Guansing, Jeffrey Manansala, nanya po ini, Panes Lingat, Cedric Pamintuan, Ferdinand Kilang, Tinet, Tinet, Bundalian Perez, Yoli Resurrection Ignacio, Mark Anthony Costales Bawi,
Jose Rizal Magat, Nimpa Agapito Ong, Mary Jane Orine, at Igloria Torres, Rose Ann Isay Tamba Samonte, yan, Gibara LM, yung sekretary ami po king okay. Weng, good afternoon. King Santo Niño po. Nori Tampus, Liz Hain Salazar, Gabay, no? Angelita Saludes Somera, Puresa Bumanlag Orias, Grace Lazaro, Sister Grace, Gary Scattered, Vonapi Kilente. At rin kay katamo pong comments, Nes Gomez Sablan, may pagat parapong po, apong dong at apong bep, may pagat parapong rin po kay beloved ni SMAP, Paris Pisco po, ay apong kao, San Matias, Apostol Paris, is SMAP. Jeffrey Manansala, good PM po sa lahat. Grace Lazaro, good afternoon po, Bishop among Florentino Galang Labares with our administrator, Among Joseph. Kumusta po to both of us? We miss you po. I'm watching. Bless you po, my dear Tatang Among Florentino Galang Labares, and to our administrator, Among Joseph. Ingat po kayong palagi. Hello po. And of course, our regular listeners po, Pampanga Provincial Jail, Security Guards of Motherhood Council Seminary, Chancery, ASF, and DSF buildings, Tita Paz de Jesus. 24/7. Opo, in 24/7 day and night service. Listener tao po. Spiritual Children of Padre Pio, Cherry Pie Saloon of City of San Fernando. Yang maraming mga customer yan, si Cherry Pie. Si Imang Nene Canla sa Tatang Abel and Imang Prima Kiwa. At yung ating pong mga taga Santo Niño, sina Tatang Aming, Imang Banang Dison, Sister Elmi Conquillo, Brother Bonnie Ganya, at yung amin pong isang pamilya dyan na talagang avid listener natin, yung pamilyang Reyes, no, sa Bulaklak Village, especially to Imang Mercedes. Okay, at marami tayong mga nakikinig ngayon. Kaya kayo pong tauling amano, Archbishop? So, muna po, panalangin ko na sana yung milabas sa Maleldo o Quaresma, ang pwedeng kay katang sa lukuin na panahuning pamanjubling may biyan na nga pong Ginoo, lalo ng pasulungan at patibayan, yung kay kayong kasalpantayanan at pamikakalugod, lalong-lalo na kayong pamilyayo, ang po rin kay kayong siping bale. At kadwa, kaba pong susundo tamo, ining kay katamong pamaglakbe, kaniting panahuna, ng pamayibli ng mebya ng apong Ginoo. Abiyula mo naman pong panalangin. Panalangin. At lalong-lalo na po tapong sisimba kayo. Then ang kakatamong atlong mawordin kanining diakono. Ay, yes, opo. Kumbirantala naman ganyan. Reverend Christian Ray Kayanan, kanya pong Bacolor, ya po yung secretary ng Arsobispo. Kay Bat, Reverend Omar Niño. Omar Niño Defensor. Christian Ray po Bacolor, Omar po taga-kaya, kabalene. Florida Blanca. Kabalene po nga mong kay Pep. Opo. Kay Bat, Arjun po. Reverend Arjun de la Cruz. Ya po taga Keniyang Kalulot. Northville. So, pangaditala po na sana mo'y maging parila nun maging banal lang pari at maging pilimbawanan lang yung pamibiyebye Kristiyano. Opo, at totoo pangaditala po rin na uling ila po rin wala mo papalit na naman. Kaya kaya po, papansin mi, dara ka lang kayang tutuwa kaya rin pari. Senyores sana. Senyores. Senyores po. At by po yung rin kakatang greetings sa ilid na katamo po ng Archbishop para po kay kakatang tauling panalangin. Kilaginig pampo ng anakan po ng Espiritu Santo. Amen. Amen. O Diyos ay pami, kim pami patalakad mo kang Kristo, king ibat king kamatayan, papunta king pamanyabling mebi, pepakit mo kay kami, no makanano mo, derinan ulaga imbiyanan ng tao. Adon po na sana, kabang susunduming maglakbe,
kaniting panahuna, yung pamanyabli ng mebe ng Ginoo. So, paano kami sana ng kay Banal Espiritu? Bang kanitang bitmong tulaming dikilan, in kay kaming tungkulan, antimon talatukina, antimon disipulo na, lalong-lalo na, impami palaganap king lugod at katutuan. Itingan po adon mi kapamilatan ng Kristong Ginumi. Amen. Yung Ginoo manatilia kay kayo. At keka antimorin. May paingin Diyos, bendisyonan na kayo nga ni Pa, Amponing Anak, Amponing Amponing Espiritu Santo. Amen. Amen. Okay, bye po yung greetings tamo. Ring kaya katamong schedule po ng Medical Mobile Clinic ng ABC for Global Health. April 27 po, rin na mitatagan ngayon pong April, Balibago, Masantol. And then April 28 po, king Balibago, Angeles City. At metong po ka rin kaya katamong sponsors, Delis Cheese Do. Mag-celebrate siya pong 3rd year anniversary kaya daratang May 4. And rin kaya katamo pong may gumpisa na lang po rin Paris Pre-K na Facilitators Training. Last April 22 po may gumpisa na yung mumuna. Tutuki kanya na April 29 and May 6. Ating commissioning data po will be on May 13 at 8 a.m. to 3 p.m. at the Lourdes Heights Hall, Parish of the Lourdes Ascension, Lourdes Heights subdivision, city of... Kaya kayo pong first parish po. First and last. First and last. Okay. At of course, pasalamatan tayo pong ding no, for organizing this. No? Kailangan tala po rin ng matrain la po rin kaya katamong parish pre-K na facilitators. At rin kaya katamo pong tutuking programa, kaya ba na po rin kaya katang RCA's hour, 5:30 p.m. Monday, Novena to the Holy Spirit. At pota pong alas 6 ng Bengi, Barkadahan kay Kristo, with yours truly po, magbalik ko pota, with Brother Pat and Sister Sol Ahos, and Brother Alden Garcia of the Migrants Ministry. 6 o'clock po. And then 7:30 p.m., rin kaya katambong grupong psikologista. Yan, it's psych time. Mga time po ng pota yun 7:30. At bukas po, April 25, Tuesday, o rin po rin makatuking programa tamo, itangabak, 8:30 a.m. Kasangga at Kalusugan Program, 9 a.m. Public Service Advisory, and itang kaya katamo pong regular, no, daily morning mass, 11 a.m. Misa King Radyo with Reverend Father Ronnie D. Cao. Okay, bayo tayo po tabili, inka katang Archbishop, inka kayo pong greetings at of course mamahalam kayo po at pasalamat. Okay. So, buri ko lang dinan maya pa oras mo na rin yung kapatid King abroad, US. Oh, okay. Lalong-lalo na itang Chico na kapilan pa mo mete ng asawa na. Oh, okay. And I hope na misundo itang kayang sigasig pamurin. Hindi uling kaya nila retire nila may bela. Okay. Kaya ba't panamdaman mo siyempre. Definitely po. So, kaya bera kayong mga at manano na sana nga pong ginubalik na itang sigasig mo rin kayong BAU, lalo na ka Sister Flo, so that you can move on. Poreng kapatid ko nga chuken, poreng pamilyayo. Dening mo naman pangunakang kung bayo ko keniking mabalakit. At siyempre, rin kaya beking Chancery. Nung ali po komi uli. Wapin. Manawan yung kaya kaming cook. Dakala salamat ka Linda. Po yung kaya be ka rin Kem Finance. Iyamong Norman. Apong Norman. Nagobra ka rin. Nagobra Chancery. At kaya of course, Christian Ray. Ampoy apong Romer. At siyempre, ranking RCA's office. Yan. Sister Myra. Sister Myra, po imani. Nya tinauli kaya uling patdandan niya kanya. Baka lang Balo ya po style, ne? Balo ya po style. Of course, Sampori Ate Bel, na chula ka rin. So, maya po oras kay kayungan at nakala salamat po kay kayungan may kiramdam kaniting kay katang programa. Opo, at maragula pa salamat mi Archbishop badyang marakala piyesta kanyan pero lulugulan nyo po na miyabi-yabi tamo po at least once a month no para po kening kaya katamong masanting programang RCA's
hour. At ini po yung kayong among sa Impapawid, di Father Pep Bakay po ini, ing station administrator ng 91.9 Bright FM. Pasibayo po, may pagat panapong kekongan, mimingatangan, at dakal pong dakala salamat ing kekong pamakiradam.